Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Home Minister Pulal Chamlian nan Mizoram chunga district som pakhata Myanmar ral tlan singthum zali pakhata no meka mi singthum za som sari pasari te chu identity card siam sakani to ati Health Minister Dr. Arnal Thanglen na Mizoram Sub Center zathum som sari panga zinga zathum som pathum chu Health and Wellness Center hlan kai ni to ati Union Cabinet to come chon Central Sponsor Scheme PM3 chu apompui Sarkar lai pui tir Central Team te chuan Vain Khan Bengaluru tuilen na hmunte antlo Home Minister Pulal Chamlian na chuan Sarkarin achin chia danin Mizoram chunga district som pakhata Myanmar ral tlan singthum zali pakhata no mekati a heng zinga hian mi singthum za som sari pasari chu identity card siam sak ani to ati Mizoram Legislative Assembly session nei meka ZPM MLA Puvial Zai Thanjama zona jek a chana Home Minister Pulal Chamlian na chuan Mizoram chungara tlan mek te sin chena turasiam ID chu anjo to khat to ati a ral tlan lut bel anom thina wangin chiang taka za soi the ani lo ti soim oga sin somni thlenga district na tangara tlanom zat andon bel khom chu sing hi sang ko zani somnga pathumani ti asoi Home Minister chuan tun hnaya Myanmar Ramchin State Myanmar sipai le Arkan Army te in kana wanga an sahim na zonga longkai district tan lut chumi zaruk ve ani thu soin sin se jiang hen an tel lovati a Mizorama lut thar anom rang wangin tundin huna azat chi asoi thelawani ati Health and Family Welfare Minister Dr. Al Thanglen chuan Mizoram Sub Center zathum somsari panga zinga Health and Wellness Center hlan kai zathum som pathum om to ati a tun financial year chungin Mizoram chunga Sub Center le PC zong te ti changklun vek ani don ti Voina Assembly Session zone le chana huna asoi Health Minister chuan anti changklun tura tun ma a Sub Center le PC lo om ngai lo thil thar tam tak om tho don ati a World Bank ka tanga an sum hu cheng bible che zani som riat Health Strengthening Project atan an mang ti soin Mizoram Resel na din hunin ma son theinan theitop chu ani ti asoi bok Minister chuan Health and Wellness Center a thok turin BSc Nursing emo ai sang an thina ti a ayus doctor po an na ti soin tharuk chung training an nei veka Mizoram chunga health clinic omna tura ngai la om si lo te zon chu a health clinic an nei nge thena sarkarin mala ati a health clinic om to sa che that ngai zong te po siam that vek ani don ti asoi bokani Dr. Al Thanglen chon jaika kaltlangin Cancer Specialty Hospital zema bokadin trorum manna kalpui mekani ati a revised estimate a cheng viable che zaruk somruk ania wangin sarkar lai puite nen indor tlanga theito pachaka malak na kalpui mekani ti soin kumsang somni pureta sakzo theitura roh manani ti soibok Health Minister chuan Zoram Medical College kumsang som puret August khatang kalpui first best chuan na kumlama anzir chuak to don ati a National Medical Commission of India in an endik thin thu soin na kumlama endik na nungber an nei don ati a endik na an paltlang thei chuan MBBS Zilai Zabor Velin Hotlin na anchan the abe sei ti soim Health Department in thok tu in delo lama harsat na ato me ka sutken the be sei ti a azir chuak te chu India madam do in sang ate an thok thei turangai anni ati bok Dr. Al Thanglen chuan Serchip Hospital mun tur chung chang chu sarkarin alati fel lowati a ami chengten ngai dan chin hi anne wangin a mun tur tak hi soifel thei alani ri lo ati Rural Development Minister Pulal Lot ke machuan Mizoram sarkarin kum sang ni le som pakua nulama border area development program BADP atana suma muza chu cheng nuai sangriat somsari pasari le singa le sanga ni ti house shil Voina Assembly thut khoma thorang bill to MLA puzaudin tonga zona changin Pulal Lot ke machuan BADP na tho chu department talani awangin danang khapin contractor profit kalpuyani ati a BADP guidelines tharber kum sangni somhne chuaka BADP noya na te chu NGO le private institution te pek phal anni lo ti soin theito padeka kalpuyani ti asoi Ardi Minister chon kumsani somni baka somni pani inkara paisa mu omlova sahni somni pathum financial chungin juni somni pali sahni somni pani paisa moni ati a ta thotan turin department in paisa ala pe chogri lo ti soin expenditure sanction ero andong to ti asoya Minister chon lengteng bill to MLA pel thangmoi zona changin Mizoram biomass siam chuak thei turin ngo pa RD block form chunga mithiam 10 ma an lamme katia DPR po theilu tonin poisa sen ngai te po ro man fel to ani ati pulorot ke machuam BDO thutmun pani nei bel ani ti soim tundin muna BDO post somni pariat om meka Mizoram chunga rangwa in chung nei lo tam tak ten rangwa an nei theinan thei to pa mala ka ni ti soin
bialtin an don theinan department in ma ala ti soin chiat ni that ni a thlen para po sarkar in hung takin om ti asoi ani sports minister purba romoi rote chon kumin april ni khata tangin namnu fualte kongsang sanga choi kana tura sarkar lai puiduan PMJVK scheme mangin Mizoram district zongjong atuam ti asoya district sang ten PMJVK scheme hlokna antel theitho don ti house shil voina assembly thut khoma sport minister chuan kumsani som pakom malama PMJVK kaltingin sumlian tham Mizoramin a hungai lova sarkar an chan hnu cheng noi singni chuang mu to ani thu soin sarkarin the top chua ramasona tur angai tu awang ani thu soibok sports minister chuan India rampuma infiamna lama masona konga sports authority of India in thune na sang tak ane angin Mizoram apo Mizoram State Sports Council in thune na sang tak ane ti a tun hnai project lian tham residential sports school longklayami cheng noi sangthum zali samru pakhat singsari senga sagna tura danovathil ti omlo ti soim CPWD norms an zomati a project lian tak thok turin Mizoram State Sports Council chuan District Council and Minority Affairs lam an zo hnu apo an thok thei ti an hril atia phalna nei thapa thok an ni ti asoi minister chuan lungphum somni chuang an phum to zinga nalatan no Republic veng thlang ho chu veng chungwei me in sak an phalo wangin an la thok thei ri lovati a wei me te sarkar te an biak thu soin thil tha a chu the be sei omani ati bok Khozol district a khopali tual te chongklai kho haile nei don chuan kumina an thar tho khatna tan tomato quintal sangli zakwa pariat point panga pani an thara tangin cheng vebel che khat point panga parit chungan alut to a Khozol horticulture department tanga thadon danin Khozol district chung khopali te hian kumina an tomato chin voi khatna hi an thar zo to a tuna hian ovoi hina tur an thar le the trap to ani kumina tomato lo voi khatna hian a thar number khwa tual te chuan quintal sangthum zali somsari pariat point pani parukan thara tomato ching hi chung ko zani soman omani chongtai khuwa tomato ching chung ko somli panga chon quintal zeret pasari point bel pakwa tharin kho haya tomato ching chung ko somnga pathum te chuan quintal zanga somnga pakwa point pakhat pasirin thara nei don khuwa tomato ching chung ko som pali chon quintal somruk pali tharin kho hai kho in komina tanga ma anlak tran thu tarlan ani a tuna hian rabung kholama kun thok tu ten tomato chin lama hi ma na chho tran mek nin an soya Khozol district chunga tomato chin te hi arka samrat le arka abet ani de uvek ani National Health Mission NHM noya program Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram RKSK bot sein voin khan champhaya tleirole rol tharte tan cho thale risel e poimona in zitin hafta National Nutrition Week pualin hun manani a hemi nu hian cho thale risel e poimona in zitin kongzo National Nutrition Week rally hoi hot ngalani heun ka shwe tu champhai CMO Dr. Arden Moi chuan National Nutrition Week puala hun man chu rol thar le tleirol te tana poimo tak an thanden chho zel konga puitu turani thu soin risel nan e tu tha mai pialama taksamamo in choi moi tok ang zela e atulati a taksa thang chho mek tana chotha vitamin le tul dang te mom ang zela e poimo a mom som mai mai e chuan taksamamo tlak chamna le na thlengin a thlen theni ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Union Cabinet Hukom chuan Central Sponsor Scheme PM3 School te chu apom puya he scheme noya hian ramchunga school sing khale sangni chuang chu PM3 School a siamani dona Kendriya Vidyalaya le Navodaya Vidyalaya tepo antel don ni in sarkar chuna soya tun ai changkung zokin sarkar school te thuamani anga senso tan hian cheng viable cha seng hi sang sarile za thum somruk ruam man ani sarkar la puiti central team te chuan voin khan Bengaluru tuilan mun te an tloa he central team hi Union Ministry of Home Affairs Joint Secretary Ashish Kumar chuna hova voin vekhan Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai le a cabinet member te an huboka central team te hian tuilian in chen a thlen dan te uluk takin anzir chianganga tun thani ko thleng a mona an chamsil don ani Karnataka in tuilian awanga sumle pai hloza thi cheng viable se sang seri zeruk le somli pasari chuang ani to a tuilian awanga chene thlenga mi somko porkan thi to a thachi naram hector nuinga point peret pakhat a cheto bok ani Chanchinthar serti top na na tlang pui Home Minister Pulal Chamlinan Mizoram chunga district som pakhat amian marat tan singthum zali pakhat anom meka mi singthum za som seri paseri te chu identity card siam sak ani to ati Health Minister Dr. Al Thanglenan Mizorama Sub Center zathum som seri panga zinga zathum som pathum chu Health and Wellness Center han kai ni to ati Union Cabinet Hukom chuan Central Sponsor Scheme
PM3 school te apompui sorkala puitir central team te chuan voin khan Bengaluru a tuilen na hmun te an tlo chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani